Najwa SMS featuring Jovita 88 Sound System. Saya Najwa SMS Production. Najwa SMS Production. Ogut TMS Production. Salam jumpa dan jumpa lagi bersama kami Galang TMR featuring Ogut TMS Production. Ku tak sanggup lagi menang.
Production. Kolaborasi kami Y7S2 featuring Yorianto Production. Production.
John AMS Remix Production. Kita jumpa dalam
Production. Satu lagi dari kami, Al-Fatir AMS featuring Rani Depok 02 Sound System. Saya Amrin Nani Production. Kok jale pada buat gagak salah kami tapi betul saja kok betul tabe asonyo ura ala kaciko naso. Saya Amrin Nani Production. Kok berang pada rasanya hati saranan usah di baju-baju dulu bajadi pacaran mati tapi yang saja dan kabar sayo. Saya Amrin Nani Production. Kok berang pada rasanya hati saranan usah di baju-baju dulu bajadi pacaran mati tapi yang saja Kami Rani Depok 02 Sound System. Jumpa lagi bersama saya, Debbie TMS Production.